Tuhani asay bawa Tuhani amang di perdalan ni perdalan ngulu ni amang ada di pilih ko dirim gawe ula ni Tuhani di porla nai asa dinggan amang tu akan engro ima jusada sin akaparida buon ikolas rohani amang maninggal kami nampe songon na marukil amang di son ala ikut silas ni rohani amang mama ninggalo kami. Hami pe abang las rohan pabor hato konang pisongoni. Nunga berjuang konya di hami. Na siliringon amang dung roho tu son. Alai di perjuangan mi selian itu hani lu dia lu minor dinggan tu akan ang roho tu amang di perniya nulunya amang. Ji ima sada si mulasat au pereriabu maduk hata tu amang. Si anggi ma amang sehat-sehat amang di perdagananmu sehat tabi itinggal loko akadung amon tu soni be hata siana otikna muluwe do mata tebe ite do man otik be tahu lau tu amang di begasa tekio taruh mahatata be ma ite be do mahataki amin saloksa Dito ko siya mo pung siya. Inang, otik-otik, penak pala gurang. Dan ada ni gurang na. Nah itu, mau lihat may tarok tutuhani di tikyon, idinggan ni basana. Na mangiri-ngiri kita, sen arnang salpu satu sadaryon. Ina masakap kita, songon nalaw paburhaton amang capen, dostro hatta. Mau lihat mah dituani. Jadi nang dia makca pepe di tikyon. Itu borak dunia roh anakmi. Ini borak ama. Ala dak karu sonang do peru anami. Di berita na pinatolasmu tu kami. Dak karu sahapok kami do pegan berseri saya. Alai nak pisoni. Molo Tuhan do nama dokon Tuhamu lao pindetong pamauliate madi Tuhani mauliate manang dihamu di pangulo yung muna dihatani pimpinan besa hipras mamu sa ilang marbungaram mahatanan di patolas muna tuaka saluhut na mabigay hatanan ni pakalwar homo sa hipas mahamu say ato dapat terrokap kamu asa tongtong marpuni kita jalaw dang mudo kami nakpe hamu di pusa aduan mangoli betul soni pe atas sini honokku di tabay dong dakar boto genjang makatay si tulusro ado tabay Kenal seron. Sa kabe bidang po la. Tiba menghikatan kita wala kema taruk tutu apa pergi gabasai dilihat kita sana karena salpu saat ditikyon pas cita bocil mati itu melihat kesenari lima narau tidak amang kita rutung pindah ni pusat pimpinan jadi saya lihat mamang lam tudinggan nama mamang di sana itu sehat nak angguhan pas di sana itu dijual si ahor dan haru gue sudah pihami dan ni amang aka hatan itu hani itu hami saya nak kurang ngai depe nyandok rohanani alai buhama beno ngai sedetik dia mang jadi batangnya aku kamu hami bunga pererebuon asa sehat-sehatani yala anggia pelagi hami na metion asi anggia buin saya kita pajupang dulu kita belhon yan amang song pangidon nami di san di son nian tu amang ba tusoman yan amang bapangidon nami ito tusoman yan muse amang beli musik tu pe so dia pe perasaan yamang mga hacik mang na tabu pe perasaan yamang na disonon na salilingon ba gusto mo pangidon nami yamang tungunang ma ikut sodon dia pangidon nami so ni masih honok ko amang ba say siya mamang sehat kami nang isandanga so ni masih honok Dak pada ni bulan na ponok sa Saudi. Mula niya naman ang gagawin. Lumurok
babaw liate madipuhani. Selam siya maamang dapo manani pikiran niya amang. Alay iba dito amang. Pikir ko na muna nung si Hamid. Bolo-bolo kaguan ba. Rohang nam si Tison. Ay na padu-padu pahita. Tuhan doon ang botosa. Ay dung disong mo si amang kubereng tuku. Ito ko pilap ni sihat na kubereng ba. Mauli ate madipuhani. Jadi pikir ko na muna nung si Hamid amang mulo. Dapo na nisita-sita di ruan niya mga ate amang. Wala na. Dito ko biyo bi. Kung natutuwa mo, muli ate na tarap tutuwa ni muli ate na nandito sa lugo na sa sehat mahamoy san. Tanya ko kamu hami so sehat, kejang-kejang ako murni hami lem nyon para rebon. Saya teratok dapok muna akan nanilulu muna jupang nijalah muna. Masih tanya mahitawon 7 bulan. Muli ate mariga mamang sehat tamunang di malaborat. Ngoni Doko dong kunjuri. So tamangi. O di sakdak pala gulung tu sakdak. Sadyo terus. Maksudnya sudah keliling. Jadi mandok mulai ate mahitamang. Tu akadong aku sudeso ni narabu. Tutuhani perjul mandok mulai ate hita alalia do waktu do kesehatan di hita sederio. Ayaw pe mang macel ngudor aku memang. Nomudo roh amang marjamita ibe kamu hami tanya jawab. Ya tu si hami arti ni jami tanya mangi ijawab pami. Semekel do amang mengalusi nasoto pe manang soto semekel do amang tu hami. Dukubo tu amang pida. Au si ka bapak ni sega luki doruan ami amang apalagi hami kor inarebo nama. Jisa isa namang sehipas-hipas ma. Gogoi tami yang amang soni hami son. Hujalonya pribadi amang soni adoknya kadung aku nakin atu aku. Malu nang ita baluk ko mangisan. Jalo mamang pida tugas tu soda ma. Mulai hati ma. Iba sendiri pe memang sebenarnya tak sanggup iba bakatahon, tapi itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Las maruaman calo ya mang capen apapun rencana Tuhan di bagasa parngolomu selenon ni Tuhan doi. Jadi kami para Rabu bersama-sama bersatu hati mabais makan bersama dalam arti asalam diingot amang punguan para Rabuon. Jadi dang napidda amang hupa borhat kami maamang asa tercapai cita-citam na ditabalhon sebagai seorang pendeta melayani di ladang Tuhan. Manang di dia pe memang kalau pelayan tetap berbesar hati. Alai soni majora kami paborhaton amang sian HKBP Blang Malumon. Molo nung dapot cita-citam amang capen. Sesudah berjubah hitam kami pun rindu moloro amang tuson menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Alana dongro amang memang manusia yang tegas. Begitu tegasnya firman Tuhan, kami pe merasa terang menerimanya. Lam waktu si kami firman Tuhan itu memang beginilah adanya. Jadi posrohan kami amang capen tambah sehat maamang tambah bersemangat sampai di tujuan nanti penuh dengan sukacita dang dawo tarutung. Iba pe moloro tu tarutung sudah pasti tahu biro personalia itu niluluan amang disi dang pula begitu susahnya seperti kantor gubernur ninna loja mengalului molo tu pe raja ba moloro kami memang molo adong pemberitahuan nami balas marwani amang pe sabain beritamu tu kami ulam mapegi berita meras kami pe las rohan nami semangat mahami batangnya kon ma HKBP Blang Malumon. Tuhan menginginkan
harus berdiri rumah ibadah di desa Belang Malum ini. Apalagi aku pribadi sangat-sangat sian lasni rohaku dari awal nang semangat yang luar biasa. Jadi ubereng manian begitu indahnya HKBP Belang Malumon nina rohaku, tapi itu harus terjadi, harus ada. Jadi siapapun nanti yang menjadi pemimpin di sini, Mahami siap menerima apapun yang Tuhan izinkan yang ada di HKBP Belang Malum ini. Dan bibi merkeceng-keceng memang oras siap amang sampai ke tujuan. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di hita sudena soni masenau. Sinta. Na ema tadong dua mata pantingan masay sila dili dabe di hita pason basan sa dagon. Buhi ta makong narabo